loko tlhariye kahle ne u ta kota ku twisisa ku Kaizer Motaung yena ngenza Orlando Pirates over just a player ka Orlando Pirates. Igcine afambini aya pfula ya yena club Orlando Pirates isala yi karhi yi hanya ku komba ku nga ri yena anga khoma Orlando Pirates na namuntlha ya hanya a lo thoriwa awaleriwa loko n'hweti yi hela ti-player ta huma tintshwa ti nghena u nge ni twisisi ku ni ri yini loko nqondo ya wena yi nga lotekanga. I'm a rapper, Super 8 but never copy. Double MP. Mina nhundzu ya meyo rikhoda ka RDP vito mo tindlela kusuka le ka DT yini lexi u nga siyela meka MMP okay ni byeli kahle system B u tshama u nghenisa mali muni ka MMP u tshama u xava yini xitirhisiwa ka MMP a wu nga nghenisi mali a wo humesa a wu ti byeli tifeni ta wena sweswo wa tumbeta master masingi loko va ku kuma a va lava ku vona music wa we u kula loko ya tigigini a vo ku khapa va xava petrol va tlhe va xava mpahla u dyondze mbala teki yo durha hi mali ya vona u tshunguriwe xifulani hi mali ya vona a va si tshama na one day va ku kombela cent timali ta tigigi a wu teka 100%. Ncakala xisiwana hi lexiya xo sakala hi lexiya xisiwana ncakala xi pfuniwe hi Mr Masingi xa hlupheka loko xi nga kumi tigigi loko xo ka xi nga kumi tigigi xo byi imagina vuswa a xi byi loko u rhukana Masingi u fila njhani u rivele ku kwala u nga ko u fike njhani u tshika u va delela va nga ndlangi nchumu u nyanja government u delela mfumo every time loko va tlhelela pulukwani a va meka sure ku va ku siya na mali u tlhe u teka mali ya ku u nyika swinhontani loko va vuya va kuma u nga ri na swakudya a wu titwa vu cheese boy ka mageba a wu pfuka hi Coca-Cola u nwetetela u tlhe u geba wa yimisa manager a wu lava ku vuya u te u nge vuyi cause u cha ku disappointa tifan zo va jikela u ku ya ka rhangani xi pfalela u jika u tlhe u vuya si u tsutsumela le ka Pat Mavandla u ku va ku loya u jika u tlhe u vuya ncakala xisiwana hi lexiya xo sakala hi lexiya xisiwana ncakala xi pfuniwe hi Mr Masingi xa hlupheka loko xi nga kumi tigigi loko xo ka xi nga kumi tigigi xo byi imagina vuswa a xi byi mari leyi n'we yo yi nga endla MMP hi leyi Mr Masingi a va hamba va humesa mali ya vo xikhwameni va hakela studio ku yi ta recorda and then na mehe loko ni fika ka MMP bari leyi yi tirhisa nhundzu ya mehe for recording then ku sayiniwa JTK na IK va teka nhundzu ya vo va veka le a yi tlela koho bari leyi yi hamba yi tirhisa nhundzu ya vo ku recorda mpahla swi tiva ku khulbiya xi donata na xo vhela bari leyi yin'we yo yi nga endla MMP yi pfumala microphone yi pfumala xipikara yi pfumala mixara yi blofa timfene ta yoyo ku yo yi nga endla MMP hina MMP tiva leyi vulaku Masingi Music Production a redzi kumbe ya yo MMP yi vula Mthimbani Muka Phalavula.